What up boys, velkommen tilbage til endnu en reaktionsvideo her på kanalen. I dag, mine damer og herrer, som I kan se på skærmen her, Unisport laver over mig YouTube-videoer, som åbenbart er mega grinerende og får mega mange views, så hey, I kender mig. Lad os reagere på det, så ja, skud til dem. Link til videoen, som altid nede i beskrivelsen, så jeg kommer til at trykke ind på, ups, oh well, glem det, det er her vi skal være, sådan der, ja, sorry. Anyways, lad os bare komme i gang med videoen. The penalty. The biggest chance you can get in football and a test of a footballer's skill and mental strength. Some penalties go well, some not so well. Today we'll take a look at the 20... Chelsea-fan. Champions League-fan i 2008. Ja, jeg kender til det. Hey, vi kan også bruge det endnu mere recent eksempel. Kepa i Carabao Cup-finalen. Ja, lige præcis. Lad os bare komme videre. Jeg gider ikke snakke om det. Penalties ever taken, and also look at 5 that What the fuck were pretty catastrophic. The criteria of a well-taken penalty to me is the creativity of the technique used, the placement and power, and the importance of the match, which also plays a part. So with that said, let's look at how it's done. Let's go. Okay. In 2018, Aritz Aduriz from Athletic Club scored this quickly taken penalty, but without a run-up. And apart from looking cool, oh, wow, it's a slightly more difficult technique that requires nerves of steel. Fair play. Respect. Fuck, du skal virkelig være kølig, du skal lave den der. Og bare se igen. Lad os lige tage den igen. Without a run-up and og så det med mundmanden, så er klar på den jo. Looking cool, wow. It's a slightly more difficult technique that requires nerves of steel. Respect. Den der går ind, lad os se. Next, Ronaldinho scored this banger of a penalty for AC Milan in 2009. Og vi har fancam på. Vi har fancam simpelthen fra stadionet selv. Strike into the roof of the net against Casillas. Love it. In 2015, Messi scored a Panenka against Getafe, which was so good that Antonin Panenka himself said it was the best version of the penalty he'd ever seen. Oh wow. But to be fair, it was pretty classy. Virkelig flot ud før. Det ser så fucking clean ud. And how about Diego Perotti from AS Roma just casually walking up to the ball and slotting home? And okay, they're not top corner, that's just pretty boss. Hvor det er bare sådan en teknik. Okay, shit, jeg har aldrig nogensinde set det før. Det er legit bare straight up hans teknik eller hvad. Han bare går til bolden. Fuck, hvor er det køligt, man. What is top corner though is this monster upper 90 blaster from Tigre Cisse in his time from Panathinaikos. Full on smashed it, and the placement was so good that the ball just got stuck in the corner. Literally sidder fast op i hjørnet, man. Fuck det. This one from Erik Bocak did not get stuck in the corner, but was some sort of ground skimming. Må jeg lige spørge? It's borderline ridiculous, but it's so cheeky that I'm a fan. Ja, det er meget cheeky, men et eller andet sted, er det bare mig, eller kan målmanden ikke godt nå at tage den? This one from Erik Bocak did... Ja, han kan jo godt... Ja, okay. Ej, det er måske også optimistisk nok, men alligevel, altså han ligner ikke en, der sådan rigtig prøver. Ligner... Det er lige snart, han sparker sådan. Der må man sådan... Fuck. Han kigger... Goddammit. Jeg kunne næsten lige prøve... I don't know, måske er det bare mig. Det ser måske også lidt lettere ud, end det rent faktisk er. Men... Not get stuck in the corner, but with some sort of ground skimming Panenka. It's borderline ridiculous, but it's so cheeky that I'm a fan. Det er fair. Det er fair. And speaking of cheek, there's Paul Pogba's slow... Selvfølgelig. Den skal på. Nej, videoen skal også over 10 minutter. Okay, you can go make a cup of coffee and still come back before he's taking the shot. But it's still kind of cool. But now back to the bangers, because Stijn Schaars from the Netherlands struck this perfectly as he stuck it in the corner. Literally stuck it in the corner. Nice. And of course, you can't make a best penalty list without a Jorginho French-style jumping penalty. And this one from Jorginho against Ajax had particularly good placement, and let's be honest, it's just a cool technique. Det er bare så unikt. Det ser så fedt ud, når det virkelig virker. Det er så bare lidt... Det er så ekstremt at tænke på, at Jorginho er kendt for at have fantastisk straffesparksteknik. Og der vil det bare brænde sådan 2 straffespark, for eksempel Italien til VM. Men... But there are other ways to score a penalty. Just watch Osvaldo Martinez from Club America against Tigres, who just whacked it in after what I think is the longest run-up ever. Ja, præcis hans run-up. Shit, Zidane in his 2000...
what I think is jeg elsker også bare målmanden bare sådan her. Målmanden er bare uden chance. Han kigger bare, fuck, han skyder til den, der er meget fart. Actor Zinedine Zidane in his 2006 World Cup. Here we go, jeg sagde det. Jeg sagde ikke, hvad sidste gang vi ville se Zidane. Let's go. Might not be the cleanest ever, but it went in, and the mere fact that he tried it on Buffon in a World Cup final is... Take a bow, Zinedine Zidane. Jeg vil også sige, det er nemlig det, der man siger. Jeg har altid synes det her klip. Jeg kan godt lide Strasbourg, jeg kan godt lide klippet, men jeg synes ikke, det er særligt sådan, det er ikke sådan satisfying at se på, fordi det er sådan lidt der med sådan, rammer overlæggeren ind, det er sådan lidt, det er lidt sketchy, så det er ikke fordi, jeg synes, det er det mest clean, men det er bare the balls, dude. The fucking balls i en final mod Buffon. Altså, hvordan fanden? It gets better though, but not because of the placement. Because this one from Adubare Ashad Ali from the Maldives of all places, where he tripped himself and then slotted home is both hilarious. Det er så fucking random. And cool if he did it on purpose. Altså, det er så random, at man, jeg synes en eller anden dag, bro, fuck that. Til fucking fodboldvideoer til sommer. Hvis vi laver en Strasbourg challenge, jeg laver dem der. I don't give a shit. Altså, der er et eller andet utroligt. Altså, jeg ved ikke engang ordet, hvad fanden er ordet, jeg skal bruge for det? Manden falder, altså hvor scorer. And then slotted home is both hilarious and kinda cool if he did it on purpose. Det er så weird, det er så weird. Jeg så ingenting. Men det er altså, det går vel ind i psyken på keeperen, det gør det vel. Det kan man ikke, Awana from the UAE had a similar creative approach to the penalty. So he decided to do a full 180-degree heel shot instead. So random. He did score, but the coach got so mad over the lack of respect that he subbed Awana afterwards. Now, det synes jeg er fair. Jeg vil også gerne sige, altså, fair nok, det ser ret griner ud, men altså, prøv at høre, der skal man bare have mere respekt for modstanderen, end det der. Så det synes jeg er fair nok beslutning af træneren. Jeg vil fucking have det. Bare overvejs mig på det modsatte hold. Og det der bliver gjort mod dig. Altså, come on. He did score, but the coach got so mad over the lack of respect that he subbed Awana afterwards. Nej, det forstår jeg ikke. Vi skal have det. The same thing can be said about Spain under-19's player Ezequiel Galvente in 2010, who stuck the ball in the net using a toe poke with his supporting leg. But it gets even better. This one is a classic. The Cruyff roll to Jesper Olsen at Ajax was a brilliant way of using the rules to surprise everyone and score one of the easiest goals ever. It's a little bit genius and has been tried by Barcelona and Arsenal to various degrees of success. Jeg skal sige, der går den rent faktisk. Altså Johan Cruyff, han er jo så også bare genius, men der virker det jo. Så ser du for eksempel Arsenal lave den. Det var There's only two penalties I like more than Cruyff. Number 2 is Jonas Jokinen, who decided to do a backflip somersault as he struck the ball. That is absolutely phenomenal. Det er så clean. Jeg har aldrig set en mand starte med at juble, før han scorer, og altså slutte jubelscenen, efter han har scoret. The next as he struck fucking that level. Is absolutely phenomenal. Det er så mærkeligt. The best penalty ever, though, is Antonin Panenka, who decided the 1978 European Championship final for the Czech Republic with this ingenious lob that's been copied ever since, and of course, named after the man himself. And Czechoslovakia are European champions. So, wow, og de vandt simpelthen. Okay, det vidste jeg faktisk ikke, at de vandt EM, som kommentatoren sagde, de vandt vildt EM, var det? Wow, okay. Det gør det bare endnu mere fucking ballsy. Men det er jo lidt ham, der opkaldt efter, så jeg synes også bare, det passer et eller andet sted, at det er sådan det ultimative straffespark, fordi han ville have fået opkaldt. So those were the 20 altså en teknik altså. And most genius penalties ever, but there have also been penalty attempts that were spectacularly bad. So here are the 5 worst, from John Terry slipping and missing. Fuck's sake. Instead of winning the Champions League final in 2008. Neymar with the craziest angle I've ever seen anyone. Det er så vildt. Det er så vildt. Altså det der, det er by far det værste straffespark, jeg nogensinde har set, og det er ikke engang tæt på. Neymar with... Læg mærke til her, allerede her. Bolden er ikke engang halvvejs ind mod målet, og den er allerede over. Den er legit allerede over målet, og den er engang halvvejs ind, altså... Craziest angle I've ever seen anyone. Det er utroligt, at det der straffespark bliver snakket om mere, end det gør, fordi det er faktisk... utroligt dårligt. Martin Palermo missing 3 penalties in the same match. Nej! Romario Balde. 3 straffespark i samme kamp. Oh my god. With the lamest Panenka attempt ever. Oh and my Simone god. Sassa's dance. Selvfølgelig Sassa. Which was straight up awful.
Okay. But with those misses out of the way, who do you think is the best penalty taker ever? Ja, I hørte manden. Hvem er den bedste afsparksskytte nogensinde? Skriv ned i kommentarfeltet. Og ja, fed compilation. Fedt, vi lige får de her sjove. Der var lige sådan en funny moment til sidst. Så det kunne faktisk være sjovt at se sådan en penalty fail compilation. Har vi set? Det er faktisk det ved jeg ikke. Det kan måske være en fremtidig video. Så ja, anyways, boys and girls. Det var det for den video her. Andet jeg kan sige. Indtil selvfølgelig som altid. Tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.